sampan di dayung, dayung sampan di dayung, di dayung anak paling gam, anak paling gam, di dayung anak paling gam, anak paling gam. Mak, boleh tanya cik mak? Ah tu, dia boleh maliang mak? Oh maliang, tidak boleh doh, haram hukumnya. Kok tak sasak bah mak? Tak sasak bana, tetap tidak boleh. Haram juga hukumnya, haram gadang tu. Iko ya bana-bana tak sasak mak. Bah caranya mak. Oh gitu, kok tak sasak bana? Ada syaratnya. Ah syaratnya tu mak. Syaratnya, tak ada orang yang tahu. Jadi awak siap mak? Tak sarah, ang itu orang pun indak. Dayung, dayung, dayung sampan di dayung, dayung sampan di dayung anak paling gam, anak paling gam, di dayung anak paling gam, anak paling gam. Onde mak. Atuh. Babahayo mak. Anan babahayo. Kecelakaan. Kecelakaan. Iyo mak. Di mana tuh? Di Simpang Ampe mak. Di Simpang Ampe. Balik gua Kambiang. Iyo mak. Anan beradu. Honda aja motor mak. Tu ah. Parah bana mak. Sampai berpisah kepala penumpang je nama bawonyo. Kulera.